Amanazaretha asemhleni unyazo lwezulu. Amen. Amen. Batwana abahle enkosini lokuqile umfana wakaDlamini entabeni zakoKranskop ithempeli ngithe umfana wakaDlamini entabeni zakoKranskop ithempeli engilibhasophile lonyazi lwezulu igama lalo kusenkanyisweni. Umfundisi engiphasi kwaye njengamanje umfundisi uMakhaya kodwa ngaphambi kade umfundisi uNdlovu. Wafika ke unyazi lwezulu lwaseluthi cha nangu umfundisi engininikeza yena batwana basemakhabeleni umfundisi uMakhaya ozongihola noma ngize kunina mayibonga Nkosi. Sihlobo ezinhle enkosini unyazi lwezulu. Ngingumntwana ngimncane nami nginamahloni mengibona abantwana benkosi bebangaka. Niyesabeka ngoba ninoshembo uNkulunkulu abantwana benkosi. Sihlobo ezinhle enkosini sihamba sibabaza umkhulu kaNkulunkulu unyazi lwezulu. Ngoba lunguNkulunkulu bantwana benkosi. Ngiyafisa nawe osathi kukhona omunye uNkulunkulu cha uNkulunkulu usemhleni unyazi lwezulu mayibonga Nkosi. Sithi usemhleni ke bantwana benkosi lo uNkulunkulu engambulelwayo mina ngedwa ngithi ngoba ngingedwe ngabona lo shembe bantwana benkosi. Ushembe ke akafike bona abantu bonke kilelo khaya. Umbulelwa yebe munye bantwana benkosi. Bese ke nabanye ke belandela. Ngomunye ke bantwana benkosi engimbonile ushemba kodwa yena wambona kuqala bantwana benkosi. Ngoba ekhaya kithi bantwana benkosi kwake kwafika isivunguvungu noma ukushisa ngezinye izikhathi ngeke umfana bantwana benkosi. Kanti ushembe yena ulokhu ihlo lakhe liki mina njalo bantwana benkosi. Ubekile ukuthi mhlambe lo mntwana lo ngiyosebenza naye ngelinye ilanga mayibonga Nkosi. Bantwana benkosi ngelinye ilanga ubaba ongizalayo wezokwenza umsebenzi ekhaya. Sokugayiwe nje konke ke kulungiselwa umsebenzi kakhulu. Usekhohliwe ubaba ukuthi kunendoda axabane nayo. Bebexabana nale ndoda yathi le ndoda ngizokukhombisa kanti isho izokwenza izinto zayo. Waphenduka lo msebenzi bantwana benkosi umngcwabo ekhaya kithi. Wahamba abafowethu waphinda kwahamba abafowethu kwahamba udadewethu. Nami ngomunye bantwana benkosi engeke ngikilelo bhande ubushemba akangijeqezanga wangibona bantwana benkosi. Ufika kushemba bantwana benkosi ngizothwalwa bantwana benkosi izwe lakithi ke izwe nje leli kanti imoto zingekho imoto lapha ngakithi kade kuhamba amabhasi nje. Futhi mengabe ugula uthwalwe namhlanje uthwalela ukuthi uzubekwe ugibelisa ibhasi kusasa uyiKranskop idrop. Uzofika uthole khona usizo nodokotela. Ufika kushembe kwenye indoda yakaHlongwa. Umnazaretha ngakithi cha into eqhamuke nje nami sengibhekile bantwana benkosi kade kumncane kakhulu. Ufika ukhuluma naye ebusuku. Ilele le ndoda uthi kunomuntu ozodlula la ekseni. Akothi bengabe lo muntu edlula la ubajikisa uthi babuyele naye emuva kokuyimina lo bantwana benkosi. Amen. Ekhaya kithi ngithathe ngilayishwe embongolweni. Ukusebenza imbongolo phela mengabe ngayona imbongolo kube uhlaka
into eyiradi sokugaxwe lapho amadoda amabili emumva namadoda amabili ngaphambili babonile abake bangakithi kumanje cabanga ukuthi nomkhokheli kade ekhona ngakithi uyibonile intaba zakithi ungekho kwalowa mgwaqo omkhokhela kade uhamba ngawo ugcina lapha phezulu kilelo ngathi kuyisitorwanyana khona ifike le ndoda ngixakwe ngapha amandla wekho ngumfana kodwa imbongolo kade ngigibela nje kodwa asikuphela amandla le ndoda abantwana benkosi ifika ijike idila imbongolo ithi ngilaleleni la kufika umuntu ebusuku yona ithi umuntu bantwana benkosi kufika umuntu ebusuku wakhuluma nami wathi kunomuntu ozodlula la ngoba tshela bakubo kwakho ukuthi akabuyele emuva bebeke bamhlaba kumjovo ngeke kuphinde buye angiqondile bantwana benkosi uxoxa okwakithi kaDlamini ngingowazamini mina isibongo bantwana benkosi kodwa nje ngikhuluma indaba kaShembe kungithola kwakhe wangithola uShembe ngingamazi lithi kuthiwa lo muntu abojike buyele emumva hey bantwana benkosi uShembe uNkulunkulu yajika nami imbongolo mengabe beyibone ekhaya imbongolo ijika saduma isililo sesine becabanga ukuthi ijika nje ngoba sengihambile sisatinda wasimisa abantwana benkosi wasithola uShembe yathi mijike imbongolo saduma isililo base bethi cha hayi ngabe isahlala lekhaya lengane ngoba la kusho ukuthi ngase ilandile laba abanye ngathatha abantwana benkosi ngayiswa komunye umuzi komalume kaBaba ngafike ngahlala khona izinyanga mhlambe zabanhlanu kungalulameki kwaze kwagcina kwelulameka abantwana benkosi ngathatha ngabuyiselwa ekhaya kithi umalo okufanele ukuthi egqoke inzilo zize zibe ntathu kodwa uNkulunkulu emkhulu kwagcina kuhamba nodade wethu intombi ubabe sekhipha igama wathi uzoyenzela okuthile ekhaya ingane ke mengabeke ikhulu ekhaya iyenzelo ukuhle phela ukuthi siyabongwa yagcina ehamba ke naleyo ntombi yakwethu kilo umkhumbi lo nami ofuna ukungisonga bantwana benkosi ke uShembe lona abantwana benkosi ke lokhu simbabazileke sithi unguNkulunkulu uShembe abantwana benkosi cha ungabakhomba nje abanye thina mina ngahambulelwa lo nkulunkulu uthi mengabe uya kuyena ubeka usizi lwakho ubeka umnikelo wakho ubusukuthola lokhu ozokukhuluma akuyena lo nkulunkulu othi okuthiwa uyashesha ukuze uyaphuza ukuphendula cha abantwana benkosi unyazo lwezulu lunguNkulunkulu bantwana benkosi ngelinye ilanga abantwana benkosi ngoba uShembe uyayibhala incwadi abantwana benkosi endaweni uShembe akazi ukuthi ungambiza uthi uyini ngoba wena ubona inyama kanti cha uShembe akasiyona le nyama oyibonayo
uyiko konke nje khona ungumoya uyiko konke ngoba silana nje bantwana benkosi ungathi lapha le khona eSwazini kanti ukhona lapha phakathi kwethu abanamehlo asezulwini abambulelwe ukukhanya abantwana benkosi bazokutshela ukuthi kade sinonyazi lwezulu nathi ukhomba kwenye indawo isethempeleni bantwana benkosi ngenza wona lo msebenzi engikwenzayo bantwana benkosi bathi uNkulunkulu asokhuluma indaba zakhe ngaye bantwana benkosi isiyaphuma ke inkonzo njoba izophuma nje siyothi gozololo ngaphandle siphinde sibuye bantwana benkosi uqhamuke esinye isalwazi sakithi ngomndeni babonele umkhokheli ithempele phasi lapha ya ukuthi igamla lokusethempeli sisheli phasi weyihlahla ke lapho ngisibona lesalwazi sigwegwesa sigudle ithempela awu lo mama uhambe ngaphi namhlanje ngoba uyidlule la ukhonza kweyakhe inkosi ikhona ke inkosi engenhla lapha ya bathi nabo bayasabatha kodwa ke ukusabatha kwabo benza konke nje bese begqoka ke bethi bayasabatha basabathele ekhaya futhi kilo umuzi lo sidlule lesalwazi bethu makhothi bakwaso bambulelwa ke le nhlanhla ngoba kubona ushembe kuyinhlanhla abantwana benkosi bethu makhothi bathi hawu imali uphumaphi imali la waqhamuka la kanti salwazi sesidibana noNkulunkulu ngale unyazi lwezulu lufika unyazi lwezulu lesalwazi lufika lubehlukane phakathi kwehlukaneni yendlela kunendlela eyale kunenyukayo eyalapha lesiya ngakhona sifela lusibingelele lesawusabona mama sivume salwazi uphikelele phi mama ethu mama ngesontweni sithi hayi mama akusontwa kwenye indawo namhlanje kusontwa la ekhombise ithempeli leliyana sithi khimlili sawazi sithi siyambheka sithi akabhekeki lo muntu bese siyambheka ethi ngilandele mama sincikaze salwazi bantwana benkosi sithatha unyawo siphinde sime ethi ngilandela sambe mama eze naso lesalwazi bantwana benkosi uhamba phambili banazaletha sinoNkulunkulu ethe bese uqhamukela kuthina bese vele sekuphele emehlweni simi salwazi hawu bantu lo muntu ebekuhamba naye ulo ungako kisalwazi sesingasangeni thina sesivele sesigudle ithempela sibuyele ekhaya sithi ngcono ngibuyele ekhaya angiyazi le nkinga engidibana nawo namhlanje sesifike ekhaya ke bese befika umakhothi hawu manje ubuqhamuka phi lapha sithi hey bata bami akeni ngekeni ngizokuba ngimxoxele ngifika umuntu ongabhekeki lapha wamtshela ukuthi lapha le ngithi ngiyakhona cha angeke ngapha wangikhombisa lokukhonza khona nina wathi kukhonzwa lapha ngalolu suku yisabatha alikho elinye ilanga abantwana benkosi okukhonza uNkulunkulu singayela nje kwezinye indawo ngikhumbula enye indoda yakamhlongo sitana naye eGreathaweni ayikhumbuleli ibandla kodwa yayimbulelekile nayo intshela abantu ithi kube umuntu abantu bayalalela ngabe bonke abantu bagcina isabatha nomuntu esenkonzweni yakhe ke ngeloni Nazareth kodwa ngaba abantu bakhonza uNkulunkulu ngaleli langa sesithi ke lesalwazi bathi abantu ngivile umuntu lapha wathi uNkulunkulu ukhonzwa lapha namhlanje bethu makhothi bapho manje uzomali uzokwenza njani ngoba phela usube nenhlanhla wakhonjiswa sithi angazi bataba bethi malo thina ngokwethu sithi ma ube nenhlanhla wena wakhonjiswa ukuthi uNkulunkulu ufanele uyomkhonza kuphi lapho umkhonza khona malo vele ukhonze emzini omuntu uthi ngesabatha benyuve efika umakhothi asidlule salwazi siqhamuke enkonzweni yasemini ngithi siyadlula hayi sifike singene ethempeleni xa isikhathi sokubeka insizwa sifike isalwazi siguqe kumina shumayela uDlamini echambi
ngithi angizonikela la ukuthi ngivinjwe umuntu la wangikhomba la naso sathi umuntu wangikhomba la wathi namhlanje angize uNkulunkulu ukhonzwa la manje ke nginenkinga ke ngoba sengimdala ngeke ngisakwazi ukuthi ngishintshe isonto la bayethi abantu mengabe ke bekulesi inkolo ezikhona ethi umuntu unesonto mayibonga Nkosi igama bamsebenzisayo lelethu umuntu akekho umuntu unesonto batona benkosi ngisho mina ngiyinazaretha njengoba ngisebenza lo msebenzi nje bese ngithi nginethempeli sengiphumile emthethweni kaShembe ithempeli lingekaShembe batona benkosi hayi mina ngeke ngisakwazi ukuthi ngiye kwelinye ibandla ngoba manje sengimdala senginenkonzo yami futhi basuke benikeza ikhundla ke lapha hey bantwana benkosi asoyibheka ikhundla ngoba ikhundla uthi umuntu noma esembulelekile ezuzinhlanhla abesethi umuntu ngeke ngikwazi ukushiya ibandla ethi unebandla ibandla ukuthathatha ibandla likaShembe bantwana benkosi uncedani ukuthi uthi unebandla la emhlabeni kodwa leli bandla awunayo indawo uzofika ulifaka khona phambili kanti uShembe uyena nezulu bantwana benkosi hey bantwana benkosi angazi kodwa ke ngiyabonga mkhokheli ngoba uhambile waze ufika entabeni zakithi kwase kwaqondana nendlela ke nami engithathile uyangifonela umshumayeli wale ekhaya ngoba siyazana phela abantwana benkosi umshumayeli lo wale ekhaya sinabe emlilweni lo bawazi kabangcwele umlilo kaShembe ukuthi imuphi amen uNkulunkulu wathetha wathi asisebenze sithwale lo mlilo wasezulwini useyacabanga bengabeza sokuthiwa ke sokuhambeke umama wakamthalani useyacabanga ukuthi umshumayeli kodwa ngike ngizwe khuluma ngathi ungakubo lo mama useyangifonela ungifonela kwa uFriday yangikho ekhaya Shumayeli angikho ekhaya kodwa ke ngizozama umuntu umshumayeli ozohamba eyongimela fonela abashumayeli enginabo ngifonela umshumayeli uNdebela umshumayeli uNdebela ke naye insizwa yakithi iphasi kwakhe uDlomo lo Mkhabela tholakala ukuthi uDlomo lo wakithi bantwana benkosi wazi lihleka kithi abasekhosini amen emengabe ngize ngithola umshumayeli uMakhaya cha umshumayeli uMakhaya ethi hayi umshumayeli kade sizofihla kwenye indawo kodwa ngoba nakho usudla silapha ngizohamba ngingosha khona wahamba umshumayeli uMakhaya wayofika abantwana benkosi ngithi ngiyambonge etempeleni laseSandaneza ukuthi bangabothi ngophela njengoba seyilana nje uzwe ngokuzosetshenzwa labantwana benkosi kodwa abantu thina sisemakhaya mengabe bela besabatha la nikwazi ukuthi mengabe osevele benkinga umuntu nize nimlandele nize nombeka endaweni yakhe ukugcina mayibonga Nkosi ithi ambonge mkhokheli ongakwenzayo umkhokheli nawo abanye ukwenza umkhokheli kungabe okwenza emakabeleni noma mhlambe kungabe kona ukuthi uhamba ngoba uyofihla umuntu owuMasikhanda yini oculayo cha kube ulandela ukuthi umntwana wakho umntwana kaShembe uShembeke bantwana benkosi sabheki nesikhathi kusetshenzwa nesikhathi bantwana benkosi kuleli bandla mengabe uzolokhu kuvuleka amakamelo uShembeke bantwana benkosi ngelinye ilanga bantwana benkosi ngiyaphuma ekhaya kithi ngiye eGreater Wayne
uShembe uhlale ebhala incwadi bantwana benkosi efuna ukukhombisa abantu ukuthi unguNkulunkulu. Bese ngiyaphuma ekhaya ngifike ebus stop lapha qhamuka imoto eyakhona lapha ezazi wawubona umkhokheli umuzi onemoto nje usuzofika khona lapha kaMthala. Ngithi bese ngiyaphuma nayo imoto sisenemoto wana yodwa ke ngakithi uNkulunkulu mhlambe usazobapha abantu imoto. Hayi khona umzala wami unemoto eyiveni fuye kuyena ngithi ngingakafiki lapho sihlangane nale moto kunabantu abangayibalayishe qhamuka umshana wami uthwele isigubhu nje samanzi phela amanzi nasesawakhe emfuleni ngakithi engibingelele labantu abasemotweni sivalelisana mengithi ngiyasuka nje ngizwa abantu bebabaza ngimbona eyele ephindele uthi uyaphephuka siphume isigubhu siyele isigubhweni eshone ngathi kukhona ke into lapha ngakithi bantwana benkosi ngokuganga kwabantu ngiyafisa uShembe iqayithele yathu isenzeka namanje uthi umuntu ethelele kusumuntu esethule ngingaze ukuthi kanti ulala ukuphila kungaze ukuthi usukhenywe yini ebusuku. Yafika ke leyo nto kuloma umshana wami loyo yamshaya wawa unenganyanyana inkosazanyana yakhe encane nayiphethe isigubhanyana ngo5 litre samanzi ephendukela amadoda imoto ibisisukile bona kubatshazwa ihlehlisa imoto efike la kwenze njani na hayi akusakhulume sokuhlangena emhlanje kabe semthu bantwana benkosi unyazo lwezulu luNkulunkulu kabe semthuma yona lengane ngathi gijima wekhaya ufike lapha endlini yamkara wonke ufike uvula isikhwama sami sesonto kube namafutha amadoda khona amadoda ahamba ethethela idwanyana zayo into zawathi nawo ziyaphilisa afika athi umhlana wabathi ayafaka ukuthi amazinga asavuleki bantwana benkosi asethela nje iphushana zawo engasebenzi ngafika ngambamba la angathi ngiyamkhinyala wakhamisa umshana wami ngafaka amafutha kaShembe ngawafaka amafutha kaShembe ngathi letha amanzi ngafaka namanzi konke kwehla into la engayazi ehohoza baza umndondo uThembe ngabe ehla lento wathi iqwebu wangibheka ngathi kwenze njani mshana yami akukhulumeki kodwa uyezwe emadlebeni bathi laba basemotweni cha akathathwe manje akangene kuyo le moto banamathemba abo phela abantu bantwana benkosi singanciki njengoba sesibone noShembe njena ngempela abantwana benkosi akuyena Shembe sithembele kuyena abantwana benkosi kodwa ngoba wezwe emadlebeni wanikini ikhanda bathi wazwa izandla zasebenza wabachiliza ukuthi akafuni ukungena emotweni uyiNazaretha lo muntu owehlelwa lesehlo kwaqhamuka unene umzalayo kwaqhamuka umamezala wakhe wathi hayi umakoti umntanami njobe engafuni ukungena kule moto akahambe ekhaya wathwala wayiswa ekhaya ngagibela ngaye eGreaterwini bengabe sengehle emotweni ngibuye eGreaterwini sengithi hayi ngeke ngiye ekhaya ngingayanga ukubheka umshana wami lapha ukuthi usale waba njani kanti ngiyangena bantwana benkosi kilomuzi ngathola kushunqa intutha ngathi kuphika utshwala kafe ngangangena eminyango ngihlangabeze eminyango ubamezala wakhe ngathi kwenze njani mama la wathi angithi kuphela kuye bathi akulandwe umuntu ozosindisa umakoti indoda isishisa sokunukwa lonke igceke bantwana benkosi
kanti kiza nje uyangilandela unyazo kathi bantwana benkosi ngavalelisa ngaphuma ngathi mengithi ngene ekhaya ingane ayisila ngemuva kwathiwa phuthume ngathi ngoba ngiphuma kini nje kwathiwa phuthume ekhaya mengifika useyakhuluma umshana wami wathi engakhuluma uthi malume uthe usuka la wafika unyazo lwezulu wafikelwa phambi komnyango la phethe ubhuku lwakhe luthunyazo lwezulu usukhohliweni mntanami ukuthi seza siphi isithembiso nawe savumelana ngani njengamanje mntanami usungcolile landa umshumayeli esihlambulule ungabe usahlala futhi kule ndlu ngoba kwayona le ndlu obufakwe kuyona isingcolile bafika abantwana benkosi wathatha wakhishelwa lapha ngasengamhlawulula uthi amese sengiqede kumhlawulo wabe sangena kule nto wayishwa kwenye indlu nansa indoda isiyothi ngibala phezulu nesikhwamana sayo esincane lebi sisiyikilo zonke lekanti singcolisa ngihigceke abantwana benkosi phakathi ushemba ngasikhumbula abantwana benkosi sazeni ukuthi ushembe uNkulunkulu ngiyafisa nawe usangabazayo sathi khona umunye uNkulunkulu cha abantwana benkosi uNkulunkulu usekuhleni njengamanje nje usentabeni zaseSwazini bantwana benkosi kodwa akukhona ukuthi njengoba seSwazini nje iso lakhe libethe umhlaba wonke bantwana benkosi ngikuqelana nje ngikhulumayo ukulalele bantwana benkosi ngoba njengoba sikuqelana nje kunengilozi bantwana benkosi eyila uthatha umsebenzi zokukhombisa zithi namhlanje kade kufike umfana kaDlamini othi umushumayeli wakho bantwana benkosi ngalawo mazwi bantwana benkosi ngizocela ukwehlela ngezasi inkosi isibusisa amazwi inkosi ibusise uguqa kwebandla azali chabe ma
Enkosi asikuhle.